Owusu Bempa don't like Bawumia. No na nkrofo ntemase. And Owusu Bempa, Prophet Owusu Bempa, mo na mo friend of prophet or your commission. I come home what as a familiar spirit. On to be mpe Bawumia sem. And also support Bawumia. Amen. Because Akufo-Addo referee Owusu Bempa. Okay. Amen. And Bawumia no Owusu Bempa na nam. And they are one sani akosane. And then who some kika so akosane to Owusu Bempa don't like Bawumia. And you dey hear. And the one pen the party people want it. Also, when Babu do have a black cancer, maybe that to pay for the moon. And God is watching over his word to perform. So is Satan watching over his word to perform it. No different can be out yourself. Mystery TV. Allah. In the name of Jesus. Abusia Enra ena Dr. Muhammadu Bawumia wono ene NPP fo nyina ede wodo ebo odom nom de na asesom ehhehye so nom koda nyame ase se wo hwe wo mo so na abom kwato no 31st January 2026 no ekọ asomdwem ya yante boni bia ewom ema Dr. Muhammadu Bawumia ena edi mu enkunu na ne abusia wo mo tonsa ede frɛ etitire ene anintire wo Ghana ha asofo a wo mo kase empuna epunu wo mo nyina ekokopie mu ewo ase na awanwasam ne se wo mo tonsa ede frɛ eye prophet Owusu Bempa senka wono so for the munyam emma meta adwumadi na so wo mo kyerɛ sɛ bibi esi wodifo kwan enti papa entimi ankwan kopie mu ewo ho na ade ba ko esan siye ewo nhyemude na se no akwakofa enkomo ede aba eye honorable kana kompreko Japan ne absence ya yehu ye se wono wankwan kopie mu ewo ase na brekwana na asesom no ekoso no sada na ena wo mo akeka mo ho mo se ye fe mo the base so elanche the base o mo kyerɛ sɛ eye nkofuku a wo mo akoma ho abom ya come 2028 aba Ghana be kwakoto no wo mo de honorable kana kompreko Japan ena edi wo manim se flag bearer fi se NPP ene NDC no mienu bia eni ho a wo betimi abebo wo man Ghana se honorable kana kompreko Japan na essence wo mo kwato aba no na wantimi eni nkunim te na ehua se wo mo so na asenom de ne ko enu nti ena eye the base ne no ena akofa enkomo ede aba Ghana fo edi na wo bisa se aso ne eye Alan Kodwo Chemanten eye na mrebi a etwem na no bi ena honorable kana kompreko Japan eye wo no so ete ne part na wo yi nanim ede ahye emabunu se eye the base bi na eye keka ho abomu ana aso ne honorable aye ebeboa no ewo na manyosemu wo betimi ene owura Alan Kodwo Chemanten etimi up na o maje to me no come 2028 wenum nyina eye questions Ghana fo ebisa na me se oben ma yenko ne yenko yese ne musi elanche program no na afi yemmo ye ne akonhuma se Dr. Muhammadu Bawumia ne nyama ne siko ewi a odifo menche wa ha baba na kwa ba na afi ye di nkomo Entabusia we ene ne ekoso na meda wasese se wanya bre atwan ya me akokwe video na ba se ne bidi kan kai se odifo aye credit de ka me ho ne enko ne ho yenkoma na kwa ba yenkoma na kwa ba no na wa mi subscribe button no so de acheme ya no akai se wo de bell no ebeka ho se ne be na upload ni to mpo ne first person ya ho se bidi kan ka me se wo bre no ka me ho ne odifo akwa ba na fe yemfa nkomo no enhwehwe Ye kono man makro ma ye nyipra bu wo kwan so wo lala odofo ede ne wo hawe ede ne wo dadwen yare be na aye kwan kwa wo de chinchi a wonya no aduro ene na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory Ediama a prophet Dr. Abednego Enedano. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a reyem remu awrade ayi no ama wiase se sunsumu ya rebia aye okwanko
a Dr. Edikre Wowo, and the Aname Kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, powered by Castoplanto Technology. Kai, Prophet Dr. Abednego, and you pray for me. Intishisha Prophet Dr. Abednego Echiri Kwanwo, in Sawama Dwejiri, Oreku Liberty House. And I said, Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576. Now I said 027-8977-215. In short of four, Kai, so would you be was Rona Semba, na Bibi Crep. And your power, and your and your prophetic, the famous agent D. The child was such a mystery of mysteries. Our mystery TV so there we are with Dr. Prophet Abednego. Prophet Dr. Abednego. Our mystery TV so Nyamisha say mystery of mysteries on mystery TV with Prophet Dr. Abednego, the scientist wonder mind. Nyamisha. Yeah, hello. Your friend Auntie Linda, me just in here, I'm an actress. Me encourage you to say, on mysteries of mystery. YouTube, all the social media handles, any mystery TV, on follow now on Prophet Dr. Abednego. He's so powerful. Luke 6:46 said, why call you me Lord, the Lord? You do not do what I say. Repent, I've told you. Tutuka for no for I bus moka kulomo ankasa monim. Edini aka Alafia. Edina kasa so ye James Clark. Actor Bakope, and the catch him say, Moshe, mystery of mysteries. Mystery TV, so naturally YouTube, Facebook, anybody, Giara, other for Daddy. Hello. Yo, Father, we thank you. Ejapaya das. Down kuku in Shankana, our Father which art in heaven. Hello be thy name, thy kingdom come, thy will be done in heaven, as it is in heaven. Eja yedasi. What's a muna mukwansu mame boko? Yo, Daddy, baby, a friend so de hoya boko. Na NPP, any Dr. Muhammad Bawumia, Wama Kodenya Mia se kama, se washo mosoma at the first about one echo kama, no munya flag bearer. Every corner moon so, honorable can accompany Japan. Yes, it could be by a friend said the base, yeah or no, and a woman no echo come 2028. Ye baba say near air course, ya dear baba honorable, and I any kind share. Aseda NPP4 ekoda ye ne se ne physical ye ene se Dr. Muhammad Bawumia na yere ne ade na omoto onsade frɛ prophet wusu bempa na wantini amepiem wo ho no ene ebisa se eya obi a Ghana fo kyerɛ se ne NPP4 de ye no ntino wodi wo ho yaw no eno ka ho bi ena wantini ankopiem wo ase ya na. Oh Lord of hosts, King of glory, the Holy One of Israel. Ejapo eda wase. Em say asem o say bi say on se nkofo bebre nti Nyankopon ase. And the jana bo manie. So the student is not more than his master. Okay. But he who is well trained will be like his master. Na dia ye dia ye jano ba me so be akoda no. Na jano mpo wo ka je se o de dad Beelzebub mfi oguda humbo de eno de yedwa. Na o de ka asem no. Eno o de tutu sayare ne ade. Nti wo na omo wani wo mu ade. Omo aso nti ase ja fa che wo mo nim. Oba no money ade kasasa is part of life. Yes. Everybody ehun ye mobo. O se dia obedua na obetwa. Fatu team. Em say answer na woman to primary na dey na I want say we o this video no beto so. Okay. You see before the primaries. What I say and after the primary now they will show them. Okay. What I say. Okay. The thing say Owusu Bempah don't like Bawumia. No na nkrofo ntemase. And Owusu Bempah, Prophet Owusu Bempah, mo na mo friend of prophet or your commission. I come home what as a familiar spirit. On to be mpe Bawumia sem. And also support Bawumia. Amen. Amen. Because Akufo-Addo referi Owusu Bempah. Okay. Amen. Amen. And Bawumia no Owusu Bempah na nam. And dia ho asane akosane. And then who some kind so akosan to Owusu Bempah don't like Bawumia. And you dey hear juma. And the one pen the party people want him. Amen. Amen. One fa two deep. Say ebeba say enkofo besa koye Kennedy Japan. Dum. Otie. Ye be twa atro so be wini. First one. Answer na mama beba. Second one suni. And they say yankase ekote party na odo hu bechem. Ni embefa. So what I say? Send ya ni ebe ka che obejedi. Okay. Ya say dumu.
Daddy, ye beba ho. Na ye nyina bebi a wokyerɛ sɛ prophet Owusu Bempah wɔmpɛ Bawumia asɛm na ontimi nso empɛ Bawumia asɛm no. Ɛyɛ Nana Dada Akufo-Addo ɔno na yɛ Ghana mampani. Ɛna na Dr. Mahamudu Bawumia ɛyɛ na bedi akyi. Enti sɛ Nana Addo ɛna yɛ adeɛ editi a prophet Owusu Bempah. Esi den ti na wobɛka sɛ prophet Owusu Bempah wɔmpɛ Dr. Mahamudu Bawumia asɛm na ontimi mpɛ n'asɛm no. Ɛyɛ nhyehyɛe ti saa na ɛte. Ɛnti winnie a Bawumia winnie no ɛnyɛ Owusu Bempah de. Nhyehyɛeɛ sɛ bɛmma Owusu Bempah mpɛ Dr. Mahamudu Bawumia asɛm. Yo ɛyɛ nhyehyɛe sɛ Owusu Bempah Duncan Williams agyene no mpɛmfo no nyinaa ɛmpɛ Bawumia asɛm. Okay. Saa bɔre no a wɔde hyɛ ase no, saa de no a wɔde fi ase no, saa asɛm no a wɔkae na wɔmpɛ Muslim na ɛda so yɛ adwuma. Oh, okay. Nti ne sum no a wɔwɔ mu ne nti na wɔn mpɛ n'asɛm no. Ɛyɛ ade a ɛwɔ hɔ ɛna Akufo-Addo amfulfill the promises to the clergymen and the Owusu Bempah. Okay. What I say? Anka a cathedral no Owusu Bempah mabesi cathedral me de hyɛ nsa hwɛ na si na tremu yɛ asɔre dia anka ka about Owusu Bempah obedi MPP akyi besi ne. Oh, sir. Sɛ cathedral no mampani paw abadwafoɔ ne asɔfofoɔ apanifoɔ a sɔfopani Agyenasare Duncan Williams mo Dark Word most mu nyinaa wo mu. Glory be to God. Saa kusi watem ne wɔn mu a ɛyi ekyi no na ne Akufo-Addo kɔfa wɔn ba Holy Ghost take control. Ɔkɔfa wɔn ba asɔfo no bi empene. Nti asɔfo no bi mpɛ asɔfo no bi asɛm. That board of directors trustees poku nyinaa no mu ne ade a wɔkɔfa wɔn ba asɔfo no bi mpɛ asɔfo no asɛm. Nti wo Akufo-Addo wo ne me ne wo na ahyehyɛ wie efo akɔfa obi no abɛka ho a mempɛ. Oh, okay. Na say cathedral ne fare by no na prophet Owusu Bempah nim ho bi. Wɔne na Dada Akufo-Addo na hyehyɛ. Promise a ɔde ma Owusu Bempah no wɔadi so. Enti anka ɛsɛ sɛ Owusu Bempah na ɔsɔ no na wabɔ mpa no wayɛ no waba dia. Sɛ wobɛyi do dia sɛ ɔno na consult no. Okay. Ɔno na ɛsɛ ɔkyerɛ Akufo-Addo Messi dynamo mmɛyɛ sɛ mewi a mɛtrem nya mɛyɛ asɔre. Oh, for say one case promise no nye promise say me share sofo we boss or she nyame boss obesi cathedral no de amenya. Amen. Amen. O se nyame bo ada be fa Ghana sika de kwa kosi diamond yankopɔ. So obesi esi Ghana asase so. Na o ko ka che nyame se o de Ghana sika de ba besi. Okay. Ana Ghana fo na se o nyame boss ye besi cathedral ma. Okay. Right? Na Akufo-Addo no o nyame nipa. Odifo. Mampani Akufo-Addo for onye nyame nipa. Ono ne wo so mewura okoto no o mewura Freemason no so wura ne we Akufo enti ompe Akufo-Addo asem ni. Because Akufo-Addo mewura mu nya Akufo ye no Akufo-Addo ampere so so be. Te wanto ne kra mo bonsam. Te Akufo mpe Nana Addo asem enne ompe na asem wotira. Sene wankowura mu dia na se wankoton ne kra na we nyame nipa nti de na aka so no onye nyame. Na wo mo no mo nam no onyame na ka saa kwankyere na wo ye onyame na kyerɛ so wo ye onyame na ka kyerɛ so ɔmma wo hye bo wie sɛ na munni mote so no hye bo sɛ owi ni obeto abesi dan cathedral amon Nyankopɔn wo hefa ɛna ɔkɔ Israel sɛ asɔfo no munyi sikara mun kɔ Israel mun kɔ bi so Nyankopɔn ɔwɔ ɔno nyame wɔ hɔ ansa na Owusu Bempah bompa ansa na ɔba. Okay. Ono nyame wo na wo nyame nipa why do you go to Owusu Bempah? Oh, se wo ko pes bia ka. Me nko osofo bia ho so onye biribi ma. Se Nana Dada Akufo-Addo wonye sofo. Yo onye sofo ade na o pese o ye sofo djuma. Oh, okay. Nti obi nye sofo a wontimi nsi asɔre dan. Wonti asɔre dan. Onyame na ka se kosi. King Solomon onyame na si ne hene kura no ko onyame se wontumi nsi dan ma me. Na oba David ne mesi. How much more? Obi si asɔre dan for his own or her own interest. Okay. Many nkrofo si asɔre dan me bi atoto churches bebre ama nkrofo so wonko ya asɔre. Like a company. We are wa akunta. Design bo onyame nipa. Okay. Until now it's not from Christ. In the Owusu Bempah Nana Addo asem on penance because no na
waje to so no ye ma Nana do buy the Nana do baby be so o baby san no ncheche no be Nana do ni na police be chere nkotu Ghana police IGP nim ni ade no bo we dua ba ko na Akufo de ne ba wo friend dem dampare mo won se Usman bo ni dua se wo be dampare dua na mo nim so wo be yi wo betu wo ma wo chere wo nim so Usman pa bo dampare dua send their buying sign na obviously dampare na nya buying with the buy wo say ya bo mpa bia ye kakasakwa ho okay so for we obi okuta spirit we ayo kasa kasakwa Yesu o se due ni ahenti dua no be fa ne so aba na wa ahenti dua no be fa so aba no eye se ye de ahoma be so kwa akotopu ana ye do beto na awiabo unma awiabo ni eyam anwa wo Lord kwanso afa wo so nti na onim ana onim nti wa bodua no bodua Yesu bodua Lazarus woyi ni mana woyi Lazarus yi Yesu mana woyi na ma o se mumu ba ko na be bi ama na Judas ana na Yesu no wanka okay na ni obeyi na ma na ninje ana onikewu okay onikewu wa domina na ondomini wa bodua amen mo hwe mo kasa yo wo nyame nipa obi okuta spirit bia wo hwe okasa mo asemato osu be mpa bobo dua bebiri akika nse mebiri atompaifo bebiri so munnim and God is watching over his word to perform it. So is Satan watching over his word to perform it. No difu bia ka bia o hwe se be ye djuma okay amen to o hwe so be ye djuma obemia nani se de o kai na bebe ma no mia nani obeye biribi a no ye biribi nto nim na afiri ni so mudue amen enti na wanko piem wo MPP nhia mudie na se so ko piem wanka duabo ni benya ono akasa na nanka onim papa bi na okwai oso peska no so o peska eye ye be ya de no na emom ni a obeba na de na aba afore oso hie ska na nya afore no ene wo ya de ne ma na afi obewie no wo de ahwehwe ni si wo obewie na ne yere na wo o sa benke mofia mo ni baba agbele nzene o yire na aba ne yire na aba kwa wokum no nso wie no ska namba ene osama ni tata endo osama ni tata no ko odinsini o ye me papa damfo me asema me kan na mehu na mati na me di one dance o ya de ne wie no ena ayo o kire osama no spirit no to say minister of ghost me kire wo nya mehu na mati osama wo me papa no o kire sama o kire no hye nkusuam ena o de man say wona obe ya ade ne nti no yire ne tia ne so na onfiri so kum ne sai ne pre ena papa ne so suru nti odinsini so ko bukote papa odinsini tia so wa paralyze o paralyze eye mot o ne botokoroma odifo ede ya papa na eti se nkuto wa ese nkuruma ena ofem botokoroma wa nani gufem sa ena odi wuyi umu bia kwa nchane nipa na ya wo nje fatuti secret menka ka bo se nipa bre nipa wu janu no onu ko jo bia kwa nchane ye ma no okojo bia kwa nchane ye susu aso abane so oye ti se botokuruma nku onane egu fem ti se nkuruma wotite bia nche na no sa no di wi next time you learn sense obi ko jiske duru no de nire kwa o ko kire ne wi wankasa nkutia so enti ye sunsun juma na me kire o say you mu great nye hu ni ati ni edi one dance amen to bi sasa saneti na rese ko ya nko nim ni besi nti na wan o nko nenso nko kira enti fisa abe ya ko si ebeto aba no ye hu NPP gathering bia prophet Owusu Bempa wase na woso prophet Owusu Bempa oni NPP wo twaka bi ono ma tunkwata pai na wo mka anwa ya man also no yi president wo Ghana enti se wo mehu na ontumi yi president ontumi yi undi president ana mo ante se wo mehu na ontumi ndi president ana wante enti o twemba o miaso o metu eska na on train okay te kufa du ko tu eska se na obehye nkom se kufa du be dia na wantua odifo no de se yentimi nkanse no me kire o se sa na o ye enyo no se mama ai asai moja komunipa ye basa no mama ntumi ye president wo Ghana ade
Mama, would you know Mama Baha? As some baby, and you know no kind, and you know no some major. Oh, she said the Mahama, or Yamaho Crony, so Yamajinato, and Tino, bet my president, or this canon, this guy. No super papuria. I just say Mama and Kuchescana, who bet my president. Okay. Also, know you president of Ghana. Would if was or Castle, the president, I want cassette or charging what the year now. Okay. O hospital now yaria. Doctor share yarina. Why never? Why no? Oh, throw a draw. Why never? One hour better. Why never? No. One hour. Into president idea. Ubetu ya na untua. Okay. Na untua mani ya. Oye demba. Ono mbra na wona eso nko. Ono nya bufra. Ono oye fra bera na oye biribi ono beba ho. This ubetu aka. Sheno. Niha. Now friend. Maniema. Now friend. No jitum. Sana waba. The kufa dun to me sorry nko bi afi. Wait. Okay. Aye. Obeba ho na agreement is ka gu bank man. Ansan what to O person your president on mission kwa so tracker. One this your council pano didn't sempa. One this roja no na charge nkrofo. En na roja no na abuafu won na libre asori so akoji sasunsu fin because osu bempa je nkrofo ska. Mama onim ska o say osu bempa ansan obey president. I suffer what was Sabego, Mamma, so bompa, Ulim Scout. Also, sorry, be president. Don't go Williams, William Scout. I just saw William Scout. I saw be president. And then Donald Trump, America, what be you say, Omra, number bompa, Ulim Scout to go answer. Send it for a tresse and pat difful penny because any a diff where a manufacturer who said. Bibi wo mo hunte ne mo kakra na so mbetua no matime nya nyem hwe dia se de tresa ampatu mi bi kita professor wo so be pa oyo onyame otua Yesu bai no otua biribi ansa okay ansa wa hyenko debi nkom se nyame asem o se me ma kwa mfa makwa but o ko san ho yare otua ka o ko san ho yare ko hospital free debi amen so for president edi wan ga se oba sorry top president dey say otuaka to be charge one non charge obeje asofun kai funu so de be ye adwuma won so be je nkrofo na won de top president dey just ko hunu wo twa boom wo start shenkom o shenkom ya no ya de na opeso kumu opponent no prank nkrofo and sena no kan abem no we are final Amen. Yo. Sada na yekote ya esi bibia ba ye friend the base. Na the base dey so Ghana mabunu eno mo se sa bredi bibia Ghana aduru no wo mu hia obi akandifo a nani so ye hye kandifo a wodwe mabunu ho kandifo a wote form for na se kandifo a wote adwumayefo ase na sa kandifo no so mo hwehwe MPP mo hwehwe NDC mu no honorable kana kompe kwa Japan ne betimi aye na wono so MPP fo afatumi na ma no intene wo mo a the base na keko mo ho abum se wo mo the honorable kana kompe kwa Japan kwa come 2028 ama na kwa stand as president de ama the base na wetimi baba ye Ghana mampani odi for ye no bedi nkomo ma waka se amanfo be honorable yodom sa no akwa kwodi nani so enenne akopiem se the base bi aba ya wo mo the honorable na akui uhu ni say yo ejapa das Holy Ghost Spirit of the living God I am that I am lawyer but hey I say when God met Moses they tell him before Abraham was I am now I am that I am. Okay. Yahuwah. But my name, which I gave to Abraham, was the Lord God Almighty. Okay. So every dispensation with the name that the Lord uses and go to everywhere. Amen. And then Moses onim Yesu said that I am that I am. Okay. And Abraham nim Onyankopon aye Yesu kuro ya o. Bebre nim say Yesu na Abraham nyame Abraham ko Yesu. Yesu na so Nyankopon ankasa nso ana. Odi focus na ya na ase wa yira ya adwe kakra no wa confuse ye ba ko bi. Yo. Onyame kuro na okay. Ba ko pe. Otumi yakwada. Otumi opani. Okay.
wotumi ebribiara ntino say wonimu nti as it is today that know their God shall do exploit amen saa the base wo ka ho asem say ya de beba okay na wo beye Kennedy duom almost we almost for another plan another plan from the devil not from Christ amen enti de wo ye ya wo ko ba nyina nhyehyɛ a yenim sɛ wo kwa so ba wo de mfa usika ye what you say wo de travel bi ye wi aye ba be frɛ what you say okay enti we be frɛ we now ba now gituma mbacho efe de udu sika be ba na mfa usika ma oh send mu de kan ka kyerɛ nsɛm of sika ma de aso gituma of sika ma Kwame Nkrumah ti wa wo ko fa ne ba ne nti no o de sika wura ma na wa fa wura CPP okay mi bisa o de shim send kakra ndi ebi akwa na ebi nkoye okay akoka ba akunu wa na nkoka ba akunu okay the base is not greater than NDC the base is not greater than Ghana the base is not greater than NPP NPP is greater than the base amen Alan Chramantin betie Radi no baya Jaisa Fefranto we yellow now Kotu baby Copper will be kakrebi upa nkotu wo MPP no for when you show na yi wa adwene firi so say nye president na media say na meye why ye dey dawo na obeye no so wo MPP no and also kotu wo beye duomu koye president koye se wo bebo fam to alantanti ekosi se okay ankosi hu enti sa na ken so be enkosi hu odifo yenhwe na ebi so make analysis bi say yehwe honorable Alan Kwadwo Mantin a wono no na NPP party ni mu no pe na ne support no ewo na as na support ne kra no wo mu adwena ye ntanta because na wo mu di Alan achi because owo NPP mu nti no enti ofi NPP mu ne ma support no anko se ne na wonim se nkebe no ba wo mo hwe honorable kana kompre kwa Japan a enye NPP party nko na ne support no wo ono wo yobi a okate across otimi ko NDC ukọ NDC ebenye wo mo mpena asem wo oba NPP ebenye wo mo mpena asem wo afei ukọ floating voters na wo mo ne decide about wo Ghana ha na wo mo so obi wo ho a wo mo pe honorable kana kompre kwa Japan asem it is abre ya bibi ba ye friend say the base no wo mo a ebe ha wo mo kese pa eye NPP party no amen so wo pese wo gu NPP party na wo be di ka hwias na NPP abeto wo so na NPP party no bibi entimi pusi party no osoro no we gina dida we di nkonim if you cannot fight them you join them for you to be free so wo pese kwan bi na won ko sumo osoro no go na NPP mu ncha mienu na je say NPP hwias you continue become a slave the suno no ba be da wo so amen na NDC na twia fa wo so okay amen what you say one sign pact say wa be yusu do waje atum udi nkugu a waje atum kuweni a waje atum say obe wo party no ade na the base na enye party for ene wo so kote wo ko nya sa adwen wo e obo nsam ade lying spirit okay so woni ma be guas wo be boka wo be kuntokwa abra when said united we stand, divided you fall. So they are going to fall, first fall, second fall, third fall, and fourth fall 7. Bah, I want sorry you. One till one can be Ghana and Yasibio. I like Ramanto with the moon Farukusa Kunans will be in up of bah. Obian telling calculate you. Party bien no Alancharamante, NDC form M1. Okay. CPP M1 Alancharamante. Who say Oko Mahama so pejuma? I say look at the telephone, Pamala Chairman free. Nim dear, and now from our party. Sound the funeral film or the reason by a party in any year. Then the only party one is into the force a party to channel as a party in me, or be so homes already was see so one take party. Over to an party no. Okay. Party no why ye now ye. Why name our ye. If you got the party then. Okay.
Untremu sana unfan bobra na nko pension. Amen. Amen. What can be said? Party be anywhere a such an MPP party be anywhere such an NDC na. Will be said or be good party now or no better from no so nature fan so. Yo. It's only one more I just said Ghana Hano. Party a nimuno a NPP ni NDC and no pen a party a bit me at Gina or Ghana na. Third force be a bebano and no be a coup. Only one more yard and say party be intimidate apart from NPP ni NDC. Oh, everybody said us. Enti de dada mu nim se sanete. Say NPP ni NDC penny bit me as survival Ghana say. Excuse me. I'm on your phone. And one party be any bit ma sorry. Oh sir. Enye adwuma. No, o my be spiritual into no more de enum yenu na agina ho nana. They have already conquered Ghana and the world. Enye NDC aye MPP, enye MPP aye NDC. Asa. Ekoba ne sanso de a o man enko ha ye kwan bi so se ne o mu nim se aye NPP ni NDC se we ba okay ye ko position ye nim se acha da se de kwa de 12 years kra ba yes ye besan aba se ne we ba bidi na okọ na we abedi na okọ koba ne sa na ha o man no Sara Ghana for the pe odifo yo ha Ghana ga Sara Ghana no pe na Ghana na de aba se sa party me ni pe to oba ko TV ya ha ho se o sika we so time Sabre ya mabuni eni aba omo ho so na mabuna wo Ghana ha ni abre na wo mo sori nyina achi na MPP ni NDC pe na betimi asoro ai member wo ni hwe wo ni nyina so biara you better join na so enya bia enya bia tafu asa so bia ntu omo wo ba mo meto okay wo beto Ghana na wo meto Ghana wo ba no na party ho na party ni okay eye na akoka mi mo atrasasi na meburu so wo mu wa dadwe no wo dwen ya wo mbisa fi kwa me nkuruma chi party ben na mbaye na ede na sese abeka mienu okay agenti na abeka mienu odifo denti na nye e na ye bi na nye bi na ye because they love themselves NPP ni NDC no wo mu do wo so nti wo nim na okoye so okoye wakoye third person wo besre I said I know papa be friend Osofo anyumere ni edidi na me what me yire ni me ma me sister kunu enkofo kunu a oja aduane se okopata nwa gburu ne kunu sisi a o se mo kire patafo akodi aba wa o so koye new party ba beji Ghana ubewu eja Ghana okay si Ghana ntina koye another party wonu ni Ghana di ama Ghana nya wodi ni jura Ghana a yebenya Ghana efi Gold Coast ye jai emuduru gold a yebefa sidie ye obunsam sika eye we sidie a ye de bi sadie eye den samanfo ne motia musika okay sa sidis no entina enkoku ti sem frama wonu ni ya bedu pepper so ya bedu ye de na asa no oh mukwa monti sidie na ase sidi ni ne obi antie eye sidie no ye de ye komade ye de ye bisade ye bi de bo ha baby a wo bi ohubiri eska sidie yeska samanfo ne moti eska so di mo sidis sidie enti ne Ghana sika wo sesani na ebe so hwe na sika nasa ekwanfa enko Togo enko Abidjan enko Burkina Faso sika ne wo Ghana ya Ghana motia eno mu control esika maye enti sidie sidis mira Kwame Nkrumah eba na obetu Gold Coast emuduro pound sterling kotoku ena brofo ne de ball minus yes kama Canadians were helped by the Ghanaians so many Malaysians ni na wo ba betue nyansa beje nyama wo Ghana eye Gold Coast Kwame Nkrumah ba no so person di conquer the whole world no for Africa say media ena obesesa ni na ena the Black Star ne bai en suroma tutum bai fo busufu duefo ebetra o man ni so esum nti o de sum be kata o man ni so wo be kasa o ti wani so bai ena start the young pioneers so Kwame Nkrumah brought evil darkness into the territory, the land of Gold Coast, and has now become Ghana and have changed so many things. As I say,
Kufuado ne nipa a wɔka kyerɛ nsɛ ankomra ne Awurade kyerɛ no sisa no yi Ghana mfi sum mmra Okay. asa wontume yɛ mama wontume yɛ enti ubeto aso sa Yes, Ghana because so ahye sum no mu sa nanka why ne kokɔ yi Ghana ne fi sum because sum no okoka no kware a wanya asɛm okay ana asɛm court 10 years 50 80 years 90 years na no kware wontume nka no onsa sai what be that say Ghana ha ye kan kware odi for me ye kan kware wo o de president make kan kware so beto ache wo so okay ohene no to no o kan kware what was asase ama nipa 45 ohene ni ho ene ne manfo ni ho ene wa fa Chinese ni nkoso ohene okay China ni abe nkoso ohene China ni abe nkoso ohene wo Ghana oh my way na efe okacha ohene anofo ewuja ni chinchin wo de buru bia twetwe otu ana ohene say yes ohene o nipa kokko nyankwa hwe ohene muwa obisa wo a wo beto de say wo de buru bia twetwe otu ana now ohene say yo I have a goat in the forest in the pond baby a kokko ne sumbo pa no yes China kobubu na unya bia wa bere bibi not wo no kutiti dote no any gold na abesi dan waka ne nsaso chachaw ne ade de mprafo be say 85 ohene na job da fa plan adwen na onina mo maso chimaso well ohene adwen no ohene no ade wa fa China ni nkoso ohene the China ni bisa sa no pa wo de broda atwitwo to ha no so me wo gold bi wa asase nti di secret na no ka ene oyi ma no yi ma China ni su tu ya no de ko oyo asama China ni get aka o me ise ebejo okay odi for ya brana so ya de yakomo na eba wiye na se ene honorable kana kompre kwa Japan wanya akwanya na wutu no fo e wo the base ya e trinity ba yi ho a se na ka be ka che it should stop them join Bawumia join the MPP stop talking nobody is going to help you nobody through His Excellency the Honorable Kennedy Ejapong I said nobody is going to help you because they cannot help you and you are not helped by the people of Ghana. You are helped by your wafa. Wafa nebua Kennedy. And yes, Uncle Kennedy is not Kennedy. Okay. And who said Matu the Kennedy here. I knew of a scan on the man to be a copy Kennedy. On you cross on you, not the paper show. Or can you move baby not the Kennedy? Or Pescadinti. Kennedy will be unto me. One more mobile. This is his minister of Christ. And a dispenser of the mysteries of the kingdom as it is written. Ye may know the truth, and the truth shall set you free. Ye know the truth that the pastor and prophets are liars. Okay. And those people who are saying you following you are liars. Are truth are common. Kennedy Japan was a baby. Workers will be on there. Honorable Kennedy Japan is a baby. One day you will send your honorable see straight in men that make us a confirm when the Jumanumo. A poor wabo, Ninyama Wavia. Kanoka, Netrimudanti, and other subwajuma. Kennedy, you be crank was stop home wage you may be a view. Wow, Biara. It should leave them alone to suffer. Ghana is not going to help you. Nobody in Ghana will help you. Okay. Nobody can help you except God through your offer. And I know offer no problem so many people. On there so for into on kwasor. And the Japanese spirit in the man. Never wow until the Kennedy behavior is ka. That doesn't mean wow will be the do. The human is air. Oh, we are now say air. Kufo ane na wo se galam se krofo oh fi Adam na wo start bokron woni se Adam no start bokron e na ye president say galon ye tweeto aduane hey wonim e fo be jara e do su do bisa wo say Adam fi asase ne wo wonim se wo answer o kika o be campaign amen sabi no hwe Awurade chi kwan bebrebe kasa nanso ye de nokwaro bebisa ye be kan kwado na chiro ofa one fanso a wa ujejereje onyame Israel e wo Yesu dem kire Awurade chi kwai ne Awurade ye
and the 40 days in your Yugusian. Amen. Amen. Abusua me da se onya abrani adaje na de hwe adwumade no ma me ha ne brema akwan eme de adwumade ni nyina esi me ne Prophet Dr. Abednego na edi enkomo na busua Prophet Dr. Abednego no ene sofopani ya woda the Kingdom of God ministry ano na the Kingdom of God wo mo the operation 40 days ahehye so na abusua me se enya asem ketwa e wodwumade na se na abibia betena ne se na se ye ka ya na bafo se ebia na se sembi ne yaba ye to kire na wo de wankasa pedal ko ba ko 40 days enti wankasa da na efrodifo no won kire obia ya adwumadi no ekoso na bo anan na wankasa fo woni behwe ensentrene ni anwonwade a ekoso ewo insawom eye otoase kwan so ho na Kingdom of God ministry ewo ya wom de 40 days no ahehye so dendendin senem kai se wodifo numbers no egu screen ase ene na eni nkomo enkyere ne se me ha woni enti wo mo ho mpae ma eno ye pray for me eno de da bi woni mre ye e ba na sa papa kwa won fi so pe wo mo a wo mani abre eno ne wo mo edi dwuma no wo ensom ori ekukwan so betime fa number no na wafre busua mesre so se obeja wo comment so e wo comment section ho e de ama me e Mystery TV e ya na wa subscribe like na wa share na afofo so enya bi ahwe all the social media handles no e Mystery within e the Dark Gold Macron. This program is brought to you by Rabboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Nyamibechre Prayer Camp, Camp David, God of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His Righteousness and Administrative Justice, Rabboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. Yakon man makro ma yenyi prebu okwanso wolala odofo hede ne wo hawe de ne wo dadwen yare be na aye kwankwa odi chenchecheche a wonya anu aduro ene na me kanfo Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory e ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade ayi no ama wiase se sunsumu yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wowo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo insawom ado akiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215 intro for kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kura. Mystery TV. Hi, what's up, people? This is your boy Nanakia Brandt here. Hi, beautiful people. My name is Erica Sedinam Adrataba. Kingsley Charles. Watching Mystery TV. On Mystery TV. Keep watching Mystery TV. Keep watching Mystery TV. We are live on YouTube. Go and watch us. Subscribe, like, and comment. Mystery TV. Mystery of Mysteries. Mysteries of Mysteries. Mystery of Mysteries. Mystery of Mysteries. Don't forget to subscribe to Mystery TV on all social media platforms. For any content that we drop, you will be the first to be notified. Share, like, and comment. Yeah, he tells him. Catch you there because I'm there.